Wah, sok tong salah tuh ngait. Ayah anak mas. Wah, mantap bos. Narik bos. Wah. Hmm. Uh. Wih. Oh. Lepek. Oh, itu tadinya. Ngaya deh. Oh. Angkat langsung kasih pegat. Aduh, mantep itu, ada agak Yoda. Gayaan tadi merenya ya teh. Wah, baik. Ya, tuh. Kena jaringnya tata. Aritik tapi atuh. Kencing mah. Duh, ada. Dagingan meren ya. Dagingan atuh. Panas. Dagingan atuh. Panas. Langsung bawah 1 meter. Dipakan ini. Iya, tuh mam gini kan rupan tuh. Ada kan? Biasa nama. Sampai di lamotan ya tuh. Ada ya? Betul tuh. Ya, bermalam. Aduh. Iki. Aduh. Alhamdulillah tah namanya lungsur disugemakeun. Alhamdulillah. Tah tong hilap kopi nah heula. Kopi na. Bacil bos, aduh. Ayah. Ada. Oh, masih ada nih, masih ada bos. Wih. Terus.
Wah, double strike. Knock. Sama dua nana jadi astaga. Ya, ketik pisan ya. Nah, kia hungkulnya di kamar betul. Bacil hungkul. Baik, memujit. Tiir. Mal kapok atuh merenya. Ayeuna mantong kawahab lah rangka dia we, ayeuna 2 minggu sekali jeung abi. Rutinitas. Wah. Wai. Aya. Aya. Pinah kali. Aduh, ieu lagi. Sok atuh. Ada. Utakkeun. Aya gini. Utakkeun ka. Bacil. Woi, tah ieu meun karek golosom tuh karek diomongkeun siap dah. Ya, ku aing diwere jadi. Wah, sudah. Pergolosoman saya. Telok bener geber gitu. Oh, nyod aja. Beda ya, sangutan ngageber gitu. Bacil lagi bosku, aduh. Ya nah
baci lagi. Oh, penang geningan dah. Oscar. Lauk tentara dah. Wis. Selima. Jadi etangnya jadi. Oh. Etang. Aduh. Si Mokoy. Mantap. Ah, jadi gede dong. Gede deh. Oh. Sibuk. Itu ya, mantap. Saya pun sibuk ya jajar tong lepating di pasar. Yang penting umpan tong telat. Aduh, euy. Nah, itu teh, nu naon nya?
euy. Silakenan eta kamu kalah labor gitu. Hiji mah. Yes. Aya asup eupanan deui aya eupanan dikit tuh. Mal kabur tau. Kacor bos tuh. Bocil aja ini mah. Bocil bisa. Tuh, gitu. Sekali ewang ban jadina. Turun lah. Aduh, ke deui. Iya. Eta aduh. Ya hilap, aduh. Ini lain nama lah. Kayak manusia sanggup baru pasang. Mantap. Mantap bos, mantap. Double power apa enggak double power? Ayo. Woi. Ya. Lupa. Cekruk euy. Alhamdulillah tenan set. Beunang nih. Tarik ke swing bener. Mocel euy. Waduh, mocel bos, pegat, putus. Aduh. Sama mawon kabagean oge. Banang euy. Pasti. Bisa penetiknya? Iya. Pak Irwan kajantenan tak usah bentar sangat gede pegat.